Shubor nakaslem jong nongsan Hima. President jong Nonghikai School Contract hapok kesatri jong ke Meghalaya Government Lower Primary School Contractual Teachers Association ubak birbor yang tem. Ulapan pau bahduk menta badap armit laisngi kampat don kanu-kanu ke jingwan keren naik beriu ke sorkar halor ke Jingshah Thngan jong u. Ula ongru ba ula don ke jing Tlot haka bormen bat na lor kata ka jakat hiak jaka shong siteng miet kamlong ka babiang. Henry wat la kata unyai Bteng Beit yakni ke Jingshah Thngan. Ula ya thu bakila don katu kat ni ki Nonghikai ki balawan banesyem bentalang bat uti Nonghikai ban Jingshah Thngan bat samien. Inilah armit laisi mana tu main janmi dia ngelas sedang Tlot itu tentang Tlot dan lain marba aku bangalaong nadu sedang mereka iwan hangne benta penginyo itu sebab sekat hari ngadon tang ini kali nak mat sekat kata kalong ba don tahu ayu mo bangi kinoi kai kontrak persya ya pi kontrak sang mau dari minister pada timu lakman rumboi pada education minister atau nilalek sniu ya pi lane nilalek sniu ya ke parti jongki lane nilalek sniu ya kimlang kasalang kaba di penlong yang ini bangin long kumne bangin kia surok bangin kia anala kita kedai kejibeli kaba nalabu apa congki nong besar kejong kini kejela kejong angi ngilong Nonghikai hoi kichen yang ini bagi lagi nyut soya kata tambah kan mau bangila penhet ustad senang ustad ikipun jongki ban jong kerjela berkoi bat ya biru ban rot sangma ban lakman rukoi ban kot sekani ke kerdan bat kenal ka kontrak sistem kandai ke jingbu jong kinoi kai kontrak kandai ke jingbu jong kihi bat ngetip pamenta ni kinoi kai kontrak ni skotu bakani ka kontrak sistem kabab ibu kedai tang kelenti bab penyap yang ini kan mau bab kinoi di kontraktual kimdai tang mangi kinoi kai kontrak andai kilon kiwai ru kinoi di kontrak hak kiwai ki department ki bab kom bau chief minister jongi ulong bagi kontrak hapo Meghalaya kidon hadusan yartam please nang ni sekpat penduk no ka kontrak sistem kabadai ka lat penyap breu hapo ka jela ka jongi matrai ba Allah dah pilih kumne kanton ke jingma susu ya kilong den ki jongi ya ki kon jonga ya ki kon jong kejala barokowai. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.